Cái số tụi nó phải cám thì nhiều nó số tụi nó khu bọt cái hai cái này mà tụi mình bộ phản đầu ăn bộ video cái mà bọn ông sẽ ở đây mình nó số tụi nó rai samon chuyện phải thôi hàng giờ ăn rồi số tụi khá đi cái lại mà bộ phản đầu nó mà sử dụng cái nào already bộ video này tham gia nó lúc nào mà này tôi thì ăn câu sản trong thì nhiều cái Bru bang money Facebook account hack khéo ha cái abo hack khéo mình đi sang câu tôi sa sam chú cái anh Nepal Nepal cái ha hack khéo mi cái bông bari cái tao wa này tao chatan sau đấy cả bông recover khéo mà yang tham na cái bông recover khéo mà yang cái tao bini account về cái bang ma video mai sana ham yang marok post cái thì mi abon thì sẽ sa sirim chú cái nào do tao nó Facebook account tao này rau nụ này mà trong वो tao abo account hack khéo một cái bu jeshmolsoi yo ke jeshmolsoi le spopin ro zo to sinai hina angma chung je bini follower ong tong ne ro le subscriber tong ne ro bono je follow khene ro tong na hi angma chung ke bini jes kumar khe tini gospel singer se to wole chini bruni imsing ole tini ishor ni ha bai bin reason bo panda ba ke bong khari to ne ha Bru-C ke spong ha si su ya tini bono Munghamya kheni chung ye tong nai ba tre Patan bro dong ha ba sing dong ha po chong ke ha po sisu ya audio sana jo to no palma sanyo bini account be ke video ha ya ma bang ma tawo share ke thing un ra phono nokna ang phono akasa nokmi break he ba tang khe anim khaw ang ma tong ha kan phono ang loge palno ang call ke wono ma sa ni account bele boding khama video ha ya maro post ke te mi yang call ke muke sa ain le satan sabris ka ha video ani Facebook account hack ke mi sa ona ka muke ar mi no jo to no palma saimon ro Facebook account tong bari tik na ong le di bini mo tho yan ro screen ro phono na ang bonai di message ake bin video phono ang na ro phok nai ke no jo to no palma saimo ma ke no jo to je jonbo Facebook account hack ke mono recover ke mane ro tong ko video ni comment section ro won so ye siri lai di okay abo mo thop ya ye jeshmolsoi ni thop ya ye bo joriansreang hinai south ni ongna bong bini phono boding ke hack ke ha Facebook bo boding ke post ke te same to same se video ham ya ma se bin post ke te mi ke break he ong ha sia game thomorong dinyo abo link ra ha mo tong ha kama de ong ha boding ke ta wo jotoni glu ke pa ni je ong mai nei chong ai tin phono ke ha phaile phayo abo ai ni pal pong ya chini Bru-C abo ke ha share ke nai le arimi chini bru nim singa tong nai je phono ong tho no sia ma je mo apps ro no mai nai ni friend pho tong yamak ma ong yamaro check ta kiding ke ang phono take ke o ar ang remove ke ha bono ngai di bo phayo na kai ar pho ang abuna remove ke hide okay ka hatre le bong ang thi ri pho ji ma yam poting ke ang ke ha abudin ke no ang thi pho phai mo si mane tho nei ma games ro kuma ro abudi ma lingo ha mon sing se poting ke hack ong nai ma chong ke abo bro channel account no hack ke pai u ke abo account bai ke video ham amaro post ke tom sa ta okay noi jes kumar bai bo joriansreang hinima ro video phano no no e tong na bo anai ti ang ro ri ti maro ari mino jo to wain su ye jo to tik na ang lai di tinyo bro yung pho chla ong pho ale jesu Facebook ale rong tong ale mo ha pong ya awar ta chung dina sia emon somo yo ni account hack ke nai no mong ha ke nai klai ma sia mo ye no jo to no palma sanyo ke bini video phono ang last on no phong nai wain su ye no jo to ka ma ke khna lai din ke phai di chung to le video chung nai le kana tinyo no jo to ni tinyo ang short video ke hamas nama tinyo ang bomas nama nim themale aini Facebook account problem jebo che ma go the ma mon bo esang tinyo no jo to no series na ma bo ema phayo ke skawai ni mongke jeshmolsoi kai ni Facebook account mo phono jeshmolsoi ke teyo ke mami ke abai ni account tini bai mi yakhin chiyo sal tham hor tham kai to ha khusala me yama password for change phone number for change aini Facebook account no gmail at kemo ma for change awde ke juda strong e thang ha ma yaw e tha ar phono ang tong sto ma ke fe ne bono are yang saw na ya ke ye pru ke to hamba mya sarin chiyo tini fine jora oke aini palo bangma screenshot la ha aini Facebook post ke mo ma kha bole video ham yama ne thoya ma jat ha je po awde ke ano screenshot la hoi oke ang pho bine kon be ke ha e nai nei mi aini
Facebook account search ke arpo ke ang nijer phone nuha ka bothok yaro bangma comment phone nuha je siaro le hinthai no breke bodi ke to nem changya ari hi phone aro comment ke ha inke jai ni pal kla pal sinero ke bo abaro hit ke mi hinno browser inka nijele hit ke mi phone chongpo chongmo ya bai huai su ya ai ni pal lo no sai bang mai ni pal lo sai thani mo bo se ang hit ke mi no na hi ai ni kha phawang chongmo yo nim bar ko tin yang mas sidi nim chu mo male abo joto su post ke mo mam thai male ang ya inke ang no ang bo chongi to mayo ai ne ko no ke te mo ba chung thai se amo yang je comment ke ne ro je chung ne ro na ham ya hi mo pho kau phung ya nim bar ko tinin chi bai ni video short video class mo chi le no sidi bole ang ya hi ye inke tinio bobreke ong thami ari hi pana kha phung question pai me yo nim bar ko ang ni jer pho sia ai ni jer pho ang ne breakdown thami nai kha phung question ke to ai ni account Facebook account password phone number gmail ma kian phang mari mo makroi ba kra jaga o phang clip khe ni mak ken ma di man thema pho ang khemo ma phokroi inke trebin ai ni mobile nai pho ro de khe ha bole ang samaya ar phang ni jero le kra jaga phang clip khema khemo kroi ba je ang clip khema le Facebook nim sinyo bojemo online din games thong yerang juga nima abdi mam thero abdi maro ma sa ang sasu clip khebo phone number ro sasu ri registration ma khebo arpa boro bela su unthok khema tong thaiya arpa boi dong tha pha samaya inke tini bo hit khemo nim thaimawo ang waisu mama je bo chini kobru mchi tong nai nim sole ongya na hin kha phawo ma chu ake je ongye tong na phi phono bodike khema ro le bari ki hamya ongmayo chini kom chine bro khemo phono ongmayo ke hasu anones le ye ke hasu go the ya mchangso yang ye tong ma ro pho tong mayo la chipnu ni hamya o ke kai ni hi khen khemi phong mayo arpa in kha phang le bodike asu kau sa ya ba breke ong ye tha samaya ambo ye angnon siring chu male boma problem no breke ye khemai snamai onai aboma sinal siming ke ano sadi from di ari ye nanno kau mak cha yo inkela sang kau cha chuma bo joto su role aini kono je su pus ke ti pho ang ya travis kang pho phai mayo ambo no joto nam chi di ma sawo nge joto su aini friend aini club aini brapa joto baini video no so to ne role share ke joto ti yo series na ma bo ye hiya makabawo ya da bro ron kha phawle choi to mayo non dima bro ron bo ile je khete bok malong thai phi ma dam nam bro bong ya ake ke ha bari ki ye chu mo bro bong ya ma phi je khete bo post khete ni Facebook o are hi kha phawwa choi to ne ro to mayo hin ba bu de ke himan kau ya ang dam nam bro bong ya ke ha ba thaki ye chu mo bro kono ong ya na ar phi pho je anon sinai kaini kla pa to ne ro bo ile ang brown sa kaule sisala chima sa anong to ha gothia mak mchang ya keno to ha nchi ya singke amo sambo biduno mas namse angde bari ke dam nam bru no bodi he khami mchang ya ari yang bos bidu short bidu stamo kau ya